que sabra por de 5 horas de 7 horas de noche. La vamos vai começar com o programa de festa de fim de ano, na agradecer cada de nós castan comercial, o da se é possível. Nós queremos começar a agradecer Center Aruba NV, Duet Center, Good Luck and Key, Vrolijk Enterprise, Right Track Car Solution, Shrek Pet Service, Mindo Tire Repair Shop, Septel Santa Cruz, My Containers, Sleep Comfort, Mattress and Foam Factory, Alucas Windows and Door, Hadrey de Fausten, Rosa Cap Salon, Lucky Bonsai situa Ayaman na Matividiri, Odiber Golden Palace, The Art of Engravings, compra com seu queixo frico, R&J Car Wash, Cas de Max, Danke na cada de vocês, poderá se aqui possível, através de Mas FM X5.1, para apresentar o programa Fiesta de Fim de Ano, celebrando-nos de 31 anos de programa. Fiesta de Fim de Ano, nós agradecemos cada de vocês, poderá se aqui possível. Danke Aruba. E a continuação é Fiesta de Fim de Ano por Robbie Rosell. Arriba recibido un cordial saludo, feliz tarde. Buon tardi, buon tardi, buon tardi, buon tardi. Tengo ansioso esperando. Parece que no está sufriendo de inquebrante de salud, pero no está seguro. Arriba mi nombre es Robbie Rosell. Orgullosamente mi trabajo acompañamos a Mantico. Un cuarto cochero. Danke. Arriba buon tardi. Pure stando a me da Holanda, buon tardi. Danke, arriba Facebook. A vecinos, no te arriba Facebook. Un fallo técnico en nos da una posibilidad Facebook. Para ese motivo ahí también nos está atención de nuestro programa de tarde de Arriba Radio. Ponemos radio on. También iba más FM. Arriba un feliz tarde para Sementur. Bueno, así que vamos a comenzar conversando nuestra primera canción de la tarde. Y si fuera